مهمترین شرطترین ذکر وابساق وقتها داستان چو جمع کنه رنده چیه کنه تو کنه داستوکا رنده قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وانا سرا مسکنه شروع کنه سرا جانا دستا و هر جاگاتی دست پشتانه چنچو رنده سی رنده هر وقت هر شفاعت کا گندر سرا یہ طریقہ رسول الله هجبر انگار نکته هما وحدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نادراه بتا سكراته بتا همي وقت رسول الله دنتو انت وداستا چيس بك فبيب عائشة داست چيس كتغنتو دعا همي سورة وانتا بيب عائشة زورتا رسول الله جان باك كتا رسول الله سكرات موتا وقت نادراه وقتا فهي چيزا مردم بابد بي سير عند ابواني هنچو بيسرا يتريكا نفث بك عرب وشي نفث يعني سباكين توفي رند ابواني